जोजोलपा सोपी पासपी जे नवीन साक्य थौआना चिकपिनु न्याने नवीन साक्य पोडकास्ट जना वेदुन थौ चाहिँ जिनाबदी जे नेवा पत्रकार श्री कृष्ण महर्जन ज्यू ज्यू वेगे त लस्कु सेन्सन जोजोलपा दाइ जोजोलपा नवीन ज्यू लस्कु सुदाइ को सुबादो ज्यू दाइ यु पाकेन जे सोपी पासपिन त छक परिचय बियाज जोजोलपा हजुर जिगुना श्री कृष्ण महर्जन नेवा ख जिगु छे किफली अले जिसम पत्रकारिता खेले थौसिमे करिब 100 दशक झनिसे क्रियाशील जस्नु ठो पत्रकारिता खेन हे ज्याइना चाहिँ मना चल मजुल नपनप नेवा ख्ययनिटी नेवा तेगुनिटी छुन छु यामा ढगा नेवा तेगु मंकागु राष्ट्रिय संगठन नेवा डेडवुया जी स्वनिग विशेष प्रदेश या नायो ल्याख चाहिँ भालको बिया वया चुनुजुल अले जिगो ठगु अभियान ढाबले मूलत नेवा तेगुनिटी नेपाली आदिवासी जनजाति तेगुनिटी एमगो हक अधिकार सुनिश्चित यागुनिटी इमतो ठुइकीगु निटी तो आदिवासी नेवा नपा आदिवासी तेगु अभियाने अफो इबिया जी सक्रिय ज्याच्नुगो जो दक्ले नापाला नेवा दे दबु बारे ताइदिला मलाई तो खास नेवा दे दबु ट्याब्लेट छुख उके बारे बतिसा खन बला याला अजो नेवा दे दबु ढैगु छौ सामाजिक संस्था ख हजुर सरकारीपट्टि आधिकारिक रूपमा प्रशासनिक दर्ता जुयाचौपट्टि सामाजिक संस्था ख नेवा त्यो यक्कु संगठन तदु स्वनिगले जकमखु स्वनिगला पिनिन दु देश पिनिन दु उगुलिन संगठन तदु वो संगठन त मध्ये न थो छगु जक राष्ट्रिय स्तरीय संगठन मंकागु संगठन गुगु संगठन नेवा तेगु विषयले आधिकारिक खटाइ नेपाली आयुपट्टि वर्तमान अवस्था राज्य नेवा तेगु बारे स्वीके निनमाल भाषा निनी ढाबले चाहिँ नेवा डेड भइके निनी उकी नेवा तेगु ठो ठो आधिकारिक संगठन नेपाली आदिवासी जनजाति का संविधान व्याख्या तपी परिभाषित ना तपी गु आदिवासी जनजाति दु नेपालले 35% दु इमगु प्रतिनिधित्व यहीपट्टि आधिकारिक संगठन दिगु नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ वो महासंघले आधिकारिक रूपमा नेवा तेगु प्रतिनिधित्व नावेचु नेवा डेडबु खा नेवा डेडबु ढिगु पूर्व मेचिन से पश्चिम महाकाल तक हिमालयन से तराई तकेपी सकल नेवाटे त छप्प छडी यागुनिटी अले तराईले चोमपट्टि नेवाय त समस्या जुल्दासा वो हिमालय चोमेसान सटेमा या पूर्व मेची चोम नेवाई त समस्या जुल्दासा वो चाहिँ पश्चिमे चोपी नेवाटेसन सटेमा छम नेवाजु नाटा सुन नेवाया त विभेद दासा उकी विरुद्ध सठेकीगु नेवाटे त संगठित यागु नेवाटेगु पहिचान रूपे दियाचुंगु भाषा कला संस्कृति नापनाप नेवाटेगु आदिभूमि गु आ छिसो सोनिगो ढागुना चुंगु ठो नेपा गाख ठो नेपा गाले ठन चाहिँ नेवाटे त स्थापित यागु पहिचान लिंकेगु नाप नेवा त आदिवासी जो ल्याक ठन आदिवासी अधिकार प्राप्त यागु नेपाली संविधान गठ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन गठ वो प्राप्त यागु नीति मंका भूमिका मिटपयु सक्स्यानो जिगु संगठन खडगा मिटि फयुपटी संगठन दिगु नेवा डेडबु ख उली जकमखो छुन कठया नेवाटे द गणनो सरकारी जागिरे गुण वुनिमाली अवस्था उही त आदिवासी जनजाति कोटा वुनिमाल भाषा आदिवासी जनजाति कोठा वो चाहिँ द्वाउनमाल भाषा आदिवासी जनजाति वो मुनु खडका नेवा खडका आधिकारिक रूपमा सिफारिस बिगु छगु जग संगठन नेवा डेडबु ख अले फुक्क जिल्ला डुगु प्रदेशे डुगु पालिका डुगु केन्द्र निसे वडा स्तर तकैपट्टि संगठन डुपट्टि संगठन थिगु नेवाटेगु मंकागु संगठन नेवा डेडबु ख वढिगु पालिका निसे कया अले प्रदेशे नाप केन्द्रीय तकन ठौकठो भूमिका मिरिफुगु नेवाटेउ सो ठेक फुगुपट्टि ठो मंकागु संगठन ख ठुके गोलबन्द जुया ठुके नापचुना न्याउन दासा अवक्षण नेवाटेगु नीति समुदाय नीति छुनो छु प्राप्त जुइ देखाए छिपी क्रियाशील जुया छुनो था अले ठो गुली ददा चाहिँ ठो नेवा दे दबु
नेवा डेडबु पलिस्ता जुगु स्थापना जुगु ढेगु थौसिपे 30 वर्ष निह खान तो 30 वर्ष निह स्थापना जुगु अवस्था युक्ति संरचना थौको ठन्डुसा आ ढाबले नुको ठै संरचना चाहिँ वनि ढुङ्को दो नतिनी बुलिन दाइना ताइदिल यो कोही ढुकनी मन भूमिका मिटमा होला नेवा दे दबुन सो जिमो उमेर अब त जिपिसा जुन यंगस्टर त दुनी बेक पि चाहिँ थो नेवा दे दबु यो बारे उले फ्यामिलियर मोज हो ठुके थेथे ज्याजो यान्चुंडु छिपिनो थो नेवा दे दबुले चाहिँ छोटो प्रकार समावेश जुइजु हैन तका एना छु ज्याजो अरे यहाँको चनोडुला हजुर अवश्य न नापा नेवा डेडबु स्थापना जोबले पटी जेस इतिहास छको चल्लो बंकेमा वो इले गन्योगु संरचना ठो नेवा डेडबु नापा नेवा डेडबु स्थापना जोबले नेवा त्यो खल फुच संघ संस्था गुठी क्लब निसेकिया फुकुस्यु प्रतिनिधित्व जुया छौ केन्द्रीय स्तरीय संरचना निर्माण जुला हजुर अबले केन्द्रीय उनीले नेवा डेडबु अले अनु क्वे वेबले दक्षा थटौ खल फुच पाखे ज्याइ जुला डाबले वो संरचना दुनी जायाबले सोन से क्वेटेंक माउ गठौ भूमिका मिटमफ्ट नेवा डेडबु न वडियो करिब 25 वर्ष से अफो जुला अले ठो अनुभव व अभ्यासे दठिए छौ छु मनन यातले ढाबले धाटे नेवाटे अधिकारन्ती नेवाटेन्टी न्याउनी खड्डासा ठो संरचना हिलिमा नेवाटे स केन्द्रीय कमिटी धाउ बोडा तक्न छौ हे प्रवाह सन्देश हुन्यु अले वडायुक्ति ख केन्द्रीय तकवंकी छौ संरचना निर्माण जिमा वडिगु चाहिँ नेवा डेडबु थौये संगठन डेमा हजुर वडा तक डेमा ढका चाहिँ गु विधान अधिवेशनिना नुगु विधान हला ठुम नुगु विधान होडु 4 वर्ष 3 दता हजुर नुगु विधान कथा वो व्यक्तिगत सदस्य न जुइदै जुला अथे नेवाटे गुलिनो खलपुच त दो इफि खलपुच न सदस्य जुइबुटी आ प्रावधान दो जुला सपोज द चाहिँ इन्डिभिजुअल द छु या मासु अमा छि नेपा दे अथवा भाषा कला संस्कृति बारे छु या मासु होसा मलाई जी छुया माली जी छु प्रपोजल हे माली कि जो छि चाहिँ सदस्य जुयानो ज्या दास झन्डै बाल्न त सदस्य मजुनी अवस्था न छिन वो चाहिँ नेवा डेडबुले हजुर थजौ छौ ज्यायाउ जिको इच्छा दु छिकपिन स सपोर्ट यामल ठुची जी त गठियास जी गनुको अल्कावस जी स्वीट सम्पर्क तस जी दिगाला अपक्ष न उन्डुजुला छि वो कठैपति पहल करबे याना जिल्लासा छि त ग्वालिया त नेवा डेडबु झ्याब्लेन तयार छि नेवा डेडबु नल नेवा त्यो नीति जायु खट नेवा त ठिक्यु खला कि इम त शिक्षा बिउ खला इम त नेतृत्व विकास याउ खला इम त छु तालिम बिउ खला या इमगु लागि चाहिँ छु याउ खला छि योगदान याउ खला या नेवा त गणन सम्पर्क तौनमा लासि तौन्यु खला मानु छि थौ यी दुसा छि नेवा डेडबुले आबद्ध दुसा मोर्सान छि कञ्चन फुरे वना दि माल्लासा कञ्चन फुरे वना अन्यवाट नबला माल्लासा नेवा डेडबुले सम्पर्क त लासल कञ्चन फुरे बि नेवाट नल सम्पर्क दैजुला हजुर हजुर छि चाहिँ हिमालय वना दिलदासा न दैजुला छि तराइले वना दिसा जुजुला फलानी त सम्पर्क ते दिस छिगु नेवा सम्बन्धी छु या माल्लासा छि त छियो संगठन छ फलाना ग्वाले छु सम्पर्क माध्यम ठोजी धाबले छि नेवाजु नाता चाव चाहिँ हिमालय जिल्ला चाहिँ मुगु जिल्ला चोनबटे छ्यामजिमा अनुना छम नेवाली से नापाचुना ज्याबले छिगु अज्जतै आत्मविश्वास बरे जी छि ज्याट अफि हरेक ज्याट अफि छि त साथ न बि उखि चाहिँ नेवा डेडबुले बटी रिउ चाहिँ मूलत चाहिँ नेवा टेउनीति याउ ख अले नेवा टेउनीति ग्वालिया ख नप नेवा जु नाताजी नेवा समुदाय ति छु याउ ढगा ख हजुर आउ पिनिला लिपायु खोजुल मला अस्ट्रेलिया छि थन सोनिग मला छि मेन छि नेपा देयु मेन दैवे छि सोनिग ख आ ठौ पनि चाहिँ थने छि धमाधम नेपाल भाषा खला टोटाउनु हुन मला फर्स्टला थने झिनी बलाके माल ठौले छि सय थय क्यामे बिना बखले बे नेपाली खस भाषा प्रयोग जसुंडु नेवा डे डबु चाहिँ ठो सन्दर्भ चाहिँ छुयन चुंडुला अवश्य नेवा डेडबु पाखे नेवा भ्या सेनिउपति नेवा भ्या मसब्द नेवा भ्या सेनिउपति ज्याला अवश्य नै ना चोंदु जुल वडा स्तरे जसु पालिका स्तरे जसु डक्कु जसु दो उलिजको मक्की नेवा डेडबु न नेवा भ्या सेनि पि शिक्षक न तयार ना चोंदु ठ्याठसे अझ विशेष न सोनिगल पिनल अफो व माग दुजुल उसेना चोंदु जुल सोनिगले न ठ्याठसे ठो चाहिँ कक्ष सञ्चालन जसु चाहे लिपियु सन्दर्भजिमा चाहे भ्यायु सन्दर्भजिमा कक्ष त सञ्चालन या जिपिटी ने अपिस गेल सिक्यो त
ठुकै चाहिँ दक्ल अफुबटी म्यो छुये कमिटी छुन सम्पर्क मोरसान तपंकला केन्द्र कमिटीला सम्पर्क तौनफु हजुर केन्द्र कमिटी ये चुना चुन राखला टेकुड हिट हार ताबाउटी विषय मुक्त हजुर अनुना सम्पर्क तौन दासला अबक्सन सम्पर्क जी सिकपिन वडा सुजिया चुन्डु सम्पर्क सुइट तेउ सुजिया चुन्डु कि मरु या थोयाउजीको इच्छा दु थोयाउ लागि डेड बुन छुवालियाउ जिमसँग थोया फै केन्टी थैनाउन माली बेगान व सला बेकिला याबले न नचाला सुने संगठने दामिसाना थमेसा फको थमेसा गेनाफु एना ग्वालिया टाइपिनु योको दुसु संगठन पिन्चुना याउन व्यक्तिगत रूपमा या भयु चिजे जुल या फु चीज तक छु तक तर छुरास चाहिँ छि व्यक्तिगत रूपमा याबले थमेसा या फु चीज या खइ जुलासा तर संगठने दुनद्वानले छि चाहिँ सामूहिक सवाल टकिया सामूहिक अधिकारी सवाल टकिया सामूहिक मुद्दै सवाल टकिया संगठन या फइ जुल जे छौ उदाहरण त हजुर उखुन तिनी साया शिरल छिस साया ढावेनात्न मेमसँग गाई जात्रा ढावेन हजुर गाई जात्रा या इले बागमती प्रदेश दुन्चोपी सकल नेवाटे त सार्वजनिक बिदा मालो ढका चाहिँ नेवा डेडबु बागमती प्रदेश वो बागमती प्रदेश सरकार या मुख्यमन्त्री त ज्ञापन पत्र नलाट अन्त सार्वजनिक बिदा बिल वो सामूहिक ज्याजुल वो सक्षुनिति खट छिको व्यक्तिगत जो खमखट नत्र स खसा ठो स्वनिगले अर्थात् नेपालले जो सार्वजनिक बिदा बिउजुल लाफानिसे बिया चुजुल मको ठो बागमती प्रदेश दिवे नेवाटे उठे लागा जो थन भाषै त नमान्यता बिउ संस्कृति त नमान्यता बिउ डकुची जो कारण ठो ठासे बिदा दे माटगा जब चाहिँ नेवा डेडबु बागमती प्रदेशमा पहल जुल सार्वजनिक बिदा बिल दाइनो थोय टाइचोमले दवा छौ मेउ थपा मासु ल प्राय स्कुलले चाहिँ क्रिसमसले क्रिसमस वे ड्रेस मलाई छौ किना वे माउ कृष्ण जन्माष्टमीले न कृष्ण देवटे छौ अटायर धाले मलाई छौ वेको वे छौ कस्ट्युम फिना वे यो चाहिँ कम्पलसरी त्यही जुङ हुन्छ प्राय स्कुलले तर छि बुद्ध जयन्तीले चाहिँ खासै अटे छुमहरू छ छि नेपाल त मसिक्यो ए बुद्ध जन्मियो जो देश त मसिके मलाई एटलिस्ट छि नेवा दे दब्युतर्फ बुद्ध सुख मलाई छौ बालाउ इन्फर्मेसन अथवा ज्ञान दियो मलाई अयो या दुसरा बाला नि ठो याउ लागि चाहिँ सहजीकरण भूमिका मिट्यो या छुन पहल याउ नापौचना छलफल याउ लागि नेवा डेडबुन या मफै चिज मको या फै हजुर गण्टक चाहिँ चाहे क्रिसमस जिफु चाहे चाहिँ कृष्ण जन्माष्टमी जिफु या चाहिँ के चाहिँ जिउ तर बुद्धिज्म नापसफुरुले छ्याम जिउले ढाबले चाहिँ मूलत चाहिँ उ स्कुलपट्टि व नेतृत्व गुप्त नेतृत्व नसुन वेकअप इच्छा शक्ति भर परेज व राज्य यादगार ढाउन मुक्त कानुन यादगार ढाउन मुक्त वेकअप थपिन्छ स्वतः स्फूर्त रूप हेर्न चौपट्टि चिज जुल वो चिज या त फेक्यु ज्या चाहिँ छिस यामा जिनो वे रह्यो वो ठुक्यु ज्याउ लागि छि गुकोठन हेट्ना दिल हजुर ठुके चासो दुपी मन त अझ नेवा दुनिन बौद्ध धर्म या त प्रमुख धर्म रूपे नाला थपे बौद्ध ढका वया चोपिन्छ हजुर ठो अभियान ह्याकमल ठुके सहजीकरण डेड बुनै नाइ मल आ चाहिँ डेड बुट धामल डेड बुन स्कुले पि नेतृत्व न चपिन त मुंकाइ मल छलफल या मल फिटो गेना यास जी ढका चाहिँ छिउन आन्तरिक तयारी जी मल ढका ढिउ योजना हल्दास नेवा डेड बुन वो चिज त चाहिँ लिफसै मुख्थे जजिसले दाइपिन जस्तै डे टु डे छौ 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 ज्या ज्या सुनि अन चाहिँ सुना दाइपिन त जित थे परे जुल अथवा जिके चाहिँ थो आइडा दु ढाल्याउ जग ज्या न्यनि सूर्य आउ जुइकी मखु छिउन छौ टिम देगा छिस चाहिँ छितो स्वनिगले पहिला छुछु याउ जरुरत दु मलाई ठो स्कुल लेभलले छुयामा सामाजिक लेभलले छुयामा त यसमा छिस थमेसा न बटी चाहिँ स्टडी याना नो छु ज्याजो याजनो दुखी वो न्यून तरिका जुइजुल हजुर छौ चाहिँ नेवा डेड बुन वो विषय त क्या आवश्यकता दुखी मोर भेगा छौ कठयो रिसर्च था छौ अध्ययन नानो छौ पहल कर्मी या फिर स्वाभाविक जुल हजुर त नेवा डेड बुइ के न द कुछ चीज मो सियासनी रियु जी मको नेवा डेड बोले न ल बनवेल ख नेतृत्व चुनि बि कमिटी चुनि बि हजुर वेक अप इन त न गणनो गण खण वे मला वो विषयले ज्ञान देउ रिचिले कि बना ज्ञान देउजुल कि अनुभव ज्ञान देउजुल कि मे पछ धामल इन सर्ट टाइममा चाहिँ नेवा दे डबल ट्याबले चाहिँ आछि या कचा छौनी मिसा या मफुजा चाहिँ छौ संगठन न्यू थ्रु चाहिँ मलाई के मन लाउ चाहिँ ठयो छौ वजन दयो मलाई वो जा याक्नो जिउ बोजलका मलाई जो जुदै आ छक छि नेपाल भाषा हो तामाङ भाषा चाहिँ कामकाजी भाषा रुपे हो उडु मलाई अर्को साथ साथै जिउ तो स्कुले न 1908 तक मलाई नेपाल भाषा
अथवा स्थानीय भाषा कंपलसरी आउदु अला उके बारे भतिसा खाना बलायाला यी महानगरपालिका डक्ले नापा स्थानीय पाठ्यक्रम या त स्थानीय भाषा बङ्क्यु ज्या यागु जुल हजुर वढेगु चाहिँ नाप्यु कार्यकालीनपट्टि मेरो इले नाकायमा विद्या सुन्दर साके इले चाहिँ हजुर सुरुवात जो जुल हजुर वो सुरु जो त मेमु नगरपालिका न नालाका न वो चाहिँ नेवा भाषा ढका मुखु स्थानीय विषय बङ्कीमा से नाङ्केपट्टि बङ्कीमा होली हजुर वो आखो बङ्की स्थानीय विषय स्थानीय भाषा बङ्गल लास डक्ले अफी ढका है नेवा भाषा यी महानगरे बङ्की सूर्य त हजुर ठोची तस बालाउ ज्याजुला वो बालाउ ज्याजु कारण किफु नगरपालिका नालाकल अठे चाहिँ मेबुटिया टोखा नगरपालिका छुचुको ठाउँ नालाकल येलम महानगरपालिका नालाकल अठे चाहिँ मेमेउ नगरपालिका न ठो पहल ज्या चुङ्दु सक्षान सकारात्मक रूपमा क्रिया चुङ्दु ठो चाहिँ छौ चाहिँ स्थानीय पाठ्यक्रम स्थानीय भाषा बुनिपट्टि सवाल जुल थोरी 1 कक्षा से 8 कक्षा तक बङ्क्यु नेपाली नुगु संविधान कठै व्यवस्था जु कठैबटी जुल दासा छिमेउ यातना दिपटी बागमती प्रदेश नेवा भ्याउ तामाङ भाइट सरकारी कामकाजी भाषा रूपे लागू यागुडु उखुन वैशाख महिना उब्लेमपट्टि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आवली बागमती प्रदेश या आधिकारिक भ्या सरकारी कामकाज भ्या खे भ्या नाप्नप नेवा भ्याउ तामाङ भ्यान जुल ढेका उड्को सेना दिउ जुल सम्बोधन दिउ जुल अहिले थोर यो चिज चाहिँ कानुन दिएको जुल बागमती प्रदेशमा राष्ट्र भाषा ऐन ढका कानुन दिएका कानुनको ठाउँ लागू यात त्यो जुल थो चाहिँ छु हिसाबमा जुल जस्तै नाजो स्कुल यो केसे चाहिँ स्थानीय भाषा जुल अनि ठो चाहिँ आकाश नेपाल भाषा हो तामाङ भाषा न्युली छ्या हो ठो चाहिँ नेपाली संविधान गु चाहिँ 72 साले जारी जो संविधान दिगु हजुर ठो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जुल हजुर ठो संविधान सुख उल्लेखना तो दुले ढेबले संविधान दिउ दक्न नापा ठीक मतलब संविधान दिउ देशु मूल कानुन जुल हजुर कुलिन ठोयाजु यामजु ठोयामा वयामा डिप्टी मूल कानुन दिउपटी संविधान जुल संविधान अन्तर्गत कानुन त वही नेम वही नेमावली वही उद लगाइ टिपटी ज्यातो वही जुल हजुर उके संविधान छु उल्लेखना तो दुले ढेबले नेपाल ढेगु बहुजातीय भाषा वो बहुजातीय देश ख बहुभाषिक देश ख ढका उल्लेखना प्ल भाषाई सवाले संविधाने उल्लेखना तो नेपाल बहुभाषिक देश जो तजी भ्याडु देश जो कारण नेगु प्रदेश गु कठयुपटी खे भ्या नापनाप छगु या छगु सिपे अफो बहुसंख्यक मोन्टेसन लाइव भ्याइटन कामकाजी भाषी रूपे लागू या फै तर वो लागू कठिना जुइले ढाबले उके नीति भाषा आयोग दु भाषा आयोग गु सिफारिस ख वो सिफारिस को थ लागू जुइ नाप भाषा सम्बन्धी छुन कानुन छुन चीज नीति नियम देखमले भाषा आयोग सिफारिस को थ जुइ देगा चाहिँ संविधान उल्लेखना तो जुल वहे कथ भाषा आयोग गठन जुल भाषा आयोग 2078 साले प्रदेश मध्ये ठो बागमती प्रदेश नीति नेवा भ्याव तामाङ भ्या बहुसंख्यक मन्टेसन लाइबटी नेवा त सिपेन अफो तामाङ त दु हजुर तामाङ त नेवाटेबटी ठो लागा जुल बागमती प्रदेश थन चाहिँ नेवा भ्याउ तामाङ भ्या निगुली भ्या या त सरकारी कामकाजी भाषी रूपे लागू या फै ढेका चाहिँ सिफारिस आउ जुल जब वो सिफारिस या त सिफारिस यासा तबिन सरकार वास्तेना चोमरु जुल केन्द्र सरकार वास्तवमा प्रदेश सरकार वास्तवमा दक्षिणको छुले वास्तवमा त वो वास्तवमा या उड्डठी चाहिँ नेवा टेगु ठोए मङ्कागो राष्ट्रिय संगठन नेवा डेडबु या सोनिग विशेष प्रदेश समिति ढाबले सोनिग एउटी ठोसोङ्गु जिल्ला त विशेष प्रदेश समिति रेखा डेका दुदु सोनिग विशेष प्रदेश समिति बागमती प्रदेश समिति वो तामाङ घेडुङ तामाङ टेप्टी राष्ट्रिय संगठन एउटी तामाङ घेडुङ बागमती प्रदेश ठोसोङ्गु समिति जाना निरन्तर रूपमा 2 वर्ष तक अभियान दबावमूलक संघर्ष सेना अन्ततः संसद बागमती प्रदेश संसद सर्वसम्मति कथा आवली बागमती प्रदेश खे भ्या नाप्नप नेवा भ्यान तामाङ भ्यान सरकारी कामकाजी भाषा विग जुल ढका चाहिँ कानुन निर्माण एटौ आव कानुन लागू जुइ ढुङ्का छि नेवा भाषा सेवकाउ ढका वना नेवा भाषा निवेदन तया प्रक्रिया न्याउन दासा जी नेवा भ्या मस ढका कर्मचारी सुनान
वो चाहिँ प्रक्रिया मन्याको छिटो सेवा मोबाइल दासा वो मोबिउ मुनु त कानुनी कारबाही जी थो लागो जु 3 महिना डटा मला 3 महिना नागे जाउन 3 महिना नागे जिंगुला अरे थो लागु या त नाचा दाइन दाइदिल 2 वर्ष तक एकदमै सङ्घर्ष या मल रहा मला वो सङ्घर्ष बारे न भतिसा खाना बला याला अवश्य थो सङ्घर्ष विषयले खलाबले डगनबा 78 साले भाषा आयोगमा सिफारिस या ढुङ्का बजेट अधिवेशन वाला बागमती प्रदेश बजेट अधिवेशनले भाषायुपट्टि सवाले भाटाको उल्लेख मतलब छिपी अजु च्याट हुन साथै छिस बागमती प्रदेश या सांसद पिन्ट लभिङ सुरेना वो बजेट अधिवेशनले दठिए वेकअप त ध्या वेकअप छ नोना जिल्ला संसदे नोना डी ढुनसाट वेकअप छ अनि संसदे नोना जिल्ला अले अबलेमपट्टि मुख्यमन्त्री जी ठोबिसेले सम्बोधन या ढगा थिजला ध्या चाहिँ छु इले पहे चुनाव होला जो आम निर्वाचन होला प्रदेशपट्टि केन्द्रीयपट्टि संघीयपट्टि न चुनाव जुला जब चुनाव जुबले छिसो मुद्दा डेका छुदाबले नेवा अधान पत्र दगा डेका छिसो मेउ राजनीतिक पार्टी त्यसो छुदाल लास ठठो पार्टी पे मुन्टे त ट्याक्यु लागि अभियान चले त मत भोट फोन जुलुसे हुन लगायत जात तर वइले नेवा दिरबु सोनिका विशेष प्रदेश सुफमिका मिटले दाबले ठो इले नेवास उमेरवार जुपी प्रदेश उमेरवार जुपी प्रत्यक्ष बागमती प्रदेश नेवा भाउ तामाङ भाइ त कामकाजी भाषा छ याउ कि म याउ छ याउ जु सन् त भोट बी मक्सद भोट बी मको सिधा अनउना राजनीतिक पार्टी त वो सम्बन्धित उमेरवार पार्टीले डुजला स्वतन्त्र न डुजला वो पार्टी तेतो न छिस लभिङ ना पार्टी तेतो ध्यान आकर्षण पत्र बिया अदान पत्र बिया उकिना छौ माहौल बनेजला वो माहौल चाहिँ छिस ट्रेनले दाबले छिगु मुद्दा संवैधानिक मुद्दा कानुनी मुद्दा तो सम्बोधन यद्दा छ भोट बी मक्सद बी मुखडगा चाहिँ अभियान चलेना वो अभियान चलेना वेकअप चुनाव ट्यानावे रुका वेकअप द डकुमेन्ट छिस डकुमेन्ट बिया सगम बिया सम्मानेना वेकअप छ मुटु चाहिँ या ढका दे तर मै त ताई तक मैयाबले छिबि सडकै तक क्वाव्या खबरदार छिमस ठोमै दास छिम त समुदाय न बहिष्कार यही छिमस ठोमै दासा ठो संवैधानिक जा ठो कानुनी जा ठो सु दल विरुद्ध बिटि जा मको छिमस मै दास जिपि सुक सोनी रिमको ढका चाहिँ सडकै क्वाय मला वेकअप द पत्राचार्य वेकअप द एसएमएस छे वेकअप द डकुमेन्टेसन बी वेकअप द नाप्लाउनी मुख्यमन्त्री त नाप्लाउ निसेकिया सभामुखी त नाप्लाउ उपसभामुखी त नाप्लाउ सांसद त नाप्लाउ लगायत जा लगातार रूपमा छिसैना यहाँ अन्तत छिउ दबाव छिउ अभियान कारणैना बागमती प्रदेश सरकार छौ कार्यदल गठन त कार्यदल याक्न जाए त वो जया ढुङ्का कार्यदल प्रतिवेदन बी ढुङ्का संसदीय पेशेको लागि न छिउ अभियान जुल वो सम्बन्धित मन्त्री त दबाव बी ठीक के मन्त्री त नाप्लाउ लगायत जाए जो अन्तिमै हुना ठोचे सर्वसम्मति पारे जुल त्यो नेपाल भाषा वो तामाङ भाषा चाहिँ सरकारी कामकाजको लागि लागु जुल आथो जुइ हुँका आ छि छुले छि तन जुन सोनी गले चुसोबे अथवा बागमती प्रदेश दुबे वेकअप इन चाहिँ पहिले स्या अफो कोटा उयु छु हो दुकी वो अपक्ष न जुइएमा वो चाहिँ एन लागु जुइ अनुसार जित हैनी हजुर उयु अन्तर्गत गुल्न कार्यालय दु अन्य भाषा समला माल्ने ख नेवा भाषा सम मालिबलेला वहाँ चाहिँ कर्मचारी क्याबले नेवा भाषा सम ढका क्यामल्ने के मक्स नेवा भाषा का नेवा भाषा छारा नेवा भाषा छ चाहिँ नेवा भाषा सेवक काउने पनि छन् त सेवा बिमा फुटला वो बनु त कारबाही जियो न माला वे तायो जिबलेला अन नेवा भाषा सम्पत्ति माला ताबले सुयो लागि अवसर त नेवा मकपिन्स न हजुर कि नेवा भाषा का कम्पिटिसन न माल्ने हुँदैन आम खलन्चोमले त वेला एक दायु खन्यन मिलेला एकदमै बाला मलाई तर प्र्याक्टिकली सुयो खस आछि लोक सेवा आयोग खलान्दिल मलाई लोक सेवाले सायद छिउ 5% न दैमुको छ जेनेवा त उके वन्यो मलाई लोक सेवा ला छुडा है ध्यान म हुन्छु जेनेवाटे त जस्तै चेतन ये सोसा छि हरेक प्रशासनिक ज्या जेनेवाट मरे हुला मलाई उके लागि चाहिँ छिस वेकअप इन चाहिँ गेना सालक्याउ अथवा लोकेन बिउ अयुनो छु ज्याजोले या माल्यो अवश्य ठोपिसेले न पालिका कमिटी जिल्ला कमिटी विभिन्न कमिटी पाखे लोक सेवा वनिउ लागि चाहिँ तयारी कक्ष सञ्चालन याउ ओबिसीले तालिम बिउ लोक सेवा ठोडेका ठुकिप्ति जान जुयाचुङ जुला जुयाचुङ ठो लोक सेवा चिज छुरासा सरकार चाहिँ यो चिज चाहिँ इले बेले चुनावे हुना ट्याका हुना सलेपट्टि सरकार जुलका हजुर नीतिगत निर्णयमा तर कार्यान्वयन सुनाइले कर्मचारी त्यसै यही जुल शासन यही जुल वो कर्मचारी प्रशासन दैपिला स्थायी सरकार ख हजुर जब अनस्थायी सरकार मरिबलेला वण चाहिँ कि जुल
छिटा माउको ठाउँ भूमिका मेमेन्ट कि जुल वो वा ठोटो हटया चाहिँ समस्या सृजना जुल वो ठासेला नेवा तेवटी आदिवासी जनता ते उपस्थिति थिएन माला न जिनु वो गएर थ्याङ्क यू लागेला हजुर। लोक सेवा जाजबे मन हजुर। लोक सेवा पास जाउँ पिन्छ अन्थै स्थायी कर्मचारी रूपे जुल हजुर। अनि वो लोक सेवा सुना कहिले वो कर्मचारी सुना कहिले बागमती प्रदेश सँग हजुर। अच्छी यो लडाई ठन्डा लगेको ख बागमती प्रदेश नेवा भ्याउ तामाङ ब्याग कामकाजी भाष जुइरुङ्गा नेवा देतो नेवा अवसर लोक सेवा जाँच कायो कि मकायो छिसौ खला ठो कारणीनि चरणी दथुइल छिसौ खन्या थेन मान्ने हजुर। कछ लागुमा यसा हजुर। बागमती प्रदेश आ चाहिँ विश्वविद्यालय दिएका छौँ वो विश्वविद्यालय नेवा भ्या टेउक मट्यो त छ टेउक मट्यो वो यो अन्तर्गत चिजले वो टेमाल हजुर। ढासा वो प्रदेश स्तरीय छौ ठासे ढासा हजुर। प्रदेश स्तरीय नाप्न प जेसन स्थानीय सरकारी न खन्ना अझ जनता अनुभूति आग्ने स्थानीय सरकारै खनि हजुर। स्थानीय सरकारे मानु चाहिँ यी महानगरपालिका 32 वडा डुसा थन 32 वडा न नेवा भ्या सम्पत्ति कम्ती न छमछम कर्मचारी न दैजुल्ने हजुर। ठो फोनिगो दुनी चाहिँ छिन्च्यागु नगरपालिका डु छिन्च्यागु नगरपालिका गुल्जुजुल अन वो चाहिँ महानगरपालिका अन्तर्गत डक्को सेवा सुविधा या गुको ठा कर्म चाहिँ पालिका अन्तर्गत फुक्को सेवा सुविधाला नेवा सम्पत्ति मार्ने हजुर। वो टाइपले सुई लागि अवसर जुल ओल्ने वाटेउ लागि अवसर जुल पहिला ठय खपटी न्याने हया जि दाइन अनकिन दाइदुला एकदम बानाउ खख मना तर वे ख आछु ठौकनेला ठय ठय अपर्च्युनिटी दुनी त्यसो संघर्ष यानो वे ठुके लागि थाय वे त बालाको ठुका बिल्लाउ वे क पिला नाज दाइन डाटे सु इच्छा वे सुला हो अपर्च्युनिटी खना न वे पिन दुसो उके याना न वे क पि नेपाल भाषा छौ वे मला दाइन दाउ हिसाबला फुको चीजे छिस संघर्ष यानो दु छित उपलब्धि न ज्याछु हुँदु तर उके लागिला चिज जनशक्तिला माल नेपाल भाषा खन्या सपी लिपि चुए सपी मला उके न छिसला प्रोडक्सन या मान्ने तर वो चाहिँ एकदम थौकरी एकदम कम ज्यासो टेमो छ वो चाहिँ आ चाहिँ वो भाषा इन लागु जुइ ठुसेनिसे ठो चाहिँ आहन भति चाहिँ स्पिड काउडु हजुर। जे छौ उदाहरण ढा ठौकने गुको ठैपटी मास्टर डिग्री बनिपटी सवालले नेपाल भाषा क्या बनिले यो कुनै संख्या आखा वना छ मेमो विषयले मास्टर इना त बिन आजि नेवा भाषा छोलिन मास्टर या छरास जित अवसर दै दिसि दंग यो कोइ कठैपटी वना छ जिन्दाइ ठिक तेनो ठाने गस उल्लो लोक सेवा यो खवाल्ली मला ठौकने चिन्ने वाटेस उले मोसो ढाइने आठो नेपाल भाषा वा तामाङ भाषा लागु या साथको जि गैर नेवा बेसो सिङ हुल्छु वेको विषय चाहिँ नेपाल भाषा न सेक्छु हुँदो नक्तिन दाइना ढाटे तर झि नेवा देशो सेक्छु मर्छु उके फर्स्ट प्रायोरिटीलाई झि नेवा टेउलाई खनि फर्स्ट कम्युनिकेटलाई छिटै आमाल सो उके लागि चाहिँ छिसो छु या सुनु दुकी म रानी त थोर यो चीजला छेस अभियान चलाया ख छेस ठेकी ख छेस नेवा डेडबु पाखे जी सोनीको विशेष प्रदेश सम्पत्ति नाय जोल्या ख या जिमु कमिटी पाखे या ठो अभियानबटी छौ पहल कर्मी याबटी समिति ल्या ख छेस प्रत्येक नेवा डेडबु यो जिल्ला कमिटी पालिका कमिटी वडा कमिटी उनले ठय खलाना सुनुदो छेस ठेका सुनुदो छेसम यम छ सन्देश ठुइमा ठो विषयले खठुइमा दगा वो एन पारिस जुबले त्वाले पाल्च च्याकुडो कम से कम मन्टे छाया पाल्च च्याक्ल छाया मट च्याक्ल दगा टाइपले ए नेवा भाइटन मान्यता बिल दगा ठेक्यु लागि दगा अन्यु टंगटक न छेस कार्यक्रम नदो प्रत्येक बैठक प्रत्येक अभियान न सुन्दो छेस सकल नेवा टे ठासे ठिक म फ्यासुन वो पक्का ख वो थ्यांक यू लागि ला छिटेन यापी जिटेन यापी छिपिन सक्रेजी मला नेवा डेट वो पिला दक्ले तरुण जिम्मारे जुल सोनीको विशेष प्रदेश ठो अभियान याकु ल्याख जिम्मारे जुल वो अन्तर्गत यो जिल्ला कमिटी पालिका कमिटी वडा कमिटी त न ढ्याचुङै डुजुल वो चाहिँ न्यानाचुङ डुजुल मेउडे चीज चाहिँ ठिकीबटी अफ माध्यम संचार माध्यम न ख मन्टेउ थंकने जमानेला दक्ले अफ इन्फर्मेसन दियोला टेक्नोलोजी पाखे सामाजिक सञ्जाल पाखे युट्युब पाखे वे चीज न सिक्यु खन्छ तले ठोल तलम प्रभावकारी माध्यम मन्टो छकच छे गन चुनाचुङ जेफु वेकअप इन द त्यामो फ्याचुङ जेफु वेकअप इन कम्युनिकेसन गन मर्याचु तर अनलाइन माध्यम वेकअप छ लोदिन आदैन अनलाइन दाइ दिला ठौकने आईटीयू जमाना मलाई दाइ मगु जिन ठौकने खासे व आईटी नाप उली फ्यामिली र मोजि हुला ठौकने रहे नु पुस्ता ख सो आ छिसन थयु छ अभियान न्यनि के नु मलाई जस्तै मेन चाहिँ नु पुस्ता त टार्गेट हैन जुन दाइन युट्युब फेसबुक इन्स्टा सोशल मिडिया दाइदिल्नी वो दाइ ठौकने छिसा एपी यो कोइ बाला मलाई तर छिसै बरु वेकअप चाहिँ छिउसँग थाने ड्वावे मक्के ठौकनेला छिसै फेसबुकै खन्छ नि सुसु एकको स्वेबले लाइक दु अथवा अन्य छौ अभियान झ्याका वेकअप इन त छिसो सालका माल्छु त अब ठुकै नि त्यहाँ सक्ने जामल ठो विषयले आइडिया डुबे मनु त मलाई
दक्षिण ठो आइडिया दिया सुनि रिज्युमको हजुर हजुर ठो सामाजिक सञ्जाल ठो चाहिँ थौकुनैपट्टि जमाना ठो चाहिँ अनलाइन ठो चाहिँ ह्युनिङ सवाले हजुर वो चिज चाहिँ नेपाल भाषा खेले आन्दोलन खनाउ कसा 6 वर्ष हनिसे आन्दोलन हजुर वो आन्दोलन झोले चाहिँ गुल्न यानाव्या चोपिन्छ इमस थप्नु परम्परागत रूपमा चाहिँ यानाव्या चौदास ठो न्यू जेनेरेसन त सालियो लागि न्यू जेनेरेसन त आकर्षित ठिक्यो लागि ठो थौकुने डिजिटली जमाने ठो चिज त बक्सिन जुनमा दाबले थौ क्लिक याउ भरे संसार भरियोपट्टि खसियोपट्टि जमाना जेस वेक अप द ठिक्यो अभियान गुल्तक यानले सा खौमर्यो जस्तै दाइयो जुए खलाबल चोमले नेपाल भाषा वा तामाङ भाषा कम्पलसरी जुइङ ल तर आलिपा छु ज्या झिनेवाटे छ उगे फाइदा उठा मखन फुको गैर नेवा विशेषको उठा ल्यालो उगे न खास मिनिङ मजुल मलाई उगे चाहिँ थो छिस यानो वे छिमो लागि ह छिपिङ हने वे माल मलाई जस्तै फर इक्जाम्पल दाइयो छौ छेदु केवली छेदु मलाई दाइन चाहिँ थयो छे सुइत बाल तल मलाई बाल तल वो दाइना पनि हाकु बालको खलासा वो छेउ चाहिँ दाइ त टेलो उइट माया दैमको मलाई दाइ त दाइया क्या म्यापिन त दयो ख मलाई उके सकेसम्म चाहिँ थय क्या म्यापिन त प्रायोरिटी बिमा ल मलाई उके चाहिँ इम त चाहिँ बालको छिस इन्फर्मेसन बिमा ल तो जिउ छे ख मलाई यता हाटे पहिला निसे दाइ बिच सङ्घर्ष यान्छौँ बल्ल तल पुरा जुल तो पुरा जुइ गा थुक्यो रिजल्टलाई थै थै गयो खनि ला उके लागि चाहिँ छिपी नो जनशक्ति चाहिँ थेना तयार जुनी तका ढाइनो छौ वातावरण देमा ल अवश्य ठुकै नीतिला नेवा डेडबु न ठुकै भूमिका भेटमा जे ठ स्वयं न भेट तयार तु ठुइगाना सुनुदु याना सुनुदु गुलियामा उलियामा फ्यासन जी वो चीज पक्का खट हजुर ठुकै त चाहिँ सक्ने नेवा त जाना सक्लिसन ठठो ठासम भूमिका सक्सा सक्ने या फेरि चाहिँ दक्षा दक्कु चीज या फेरि जुइमको वो सुना छुया फो वो चीज याउ हजुर वो चीज ठो सन्देश बिउ ख ठोख ठुइक्यु ख ठोख अभियानी रूपे यङ्क्यु ख ठुकै नीति जी ठ स्वयं न नेवा डेडबुले डोले नेवा डेडबु सोनीको विशेष प्रदेश बदी सम जिम्मेवार व्यक्ति जो कारण जेस ठो अभियान ह्यानिङ त छिपी गुगुन हाले लिचिली बखु यानास्नुदु थमिसा फक्क कथा यानास्नुदु सामाजिक संस्था चुना यानास्नुदु छु थै त दै व्यक्तिगत रूपमा दै नीति मखु जेस समुदाय निते छु यानास्नु जुल न्यू जेनेरेसन नि त ठीक माउ इम त ठुके स्वाकाइङ माउ वो चीज जिउ कमजोरी ख ठो कमजोरी त झिसा आत्मसात पहिले या मला ख वी त चाहिँ सुधार गेना या वी त पिंका इंक्यु गेना वो ठिका इंक्यु इम त सला इंक्यु गेना रेका चाहिँ छिस योजना देख मला योजना देका न्याउनी लागि छलफल या त छि सल व्यक्त झ्याब्रे तयार जिमला अनि मेरो छौ छुदुले धाब्ले चाहिँ नेपाली सन्दर्भे नेवाटे सन्दर्भे न धाउ खसा जो +2 सिरै दिमागे चाहिँ विदेशे हुने नेपाली छु नम्बर नेपाली छु नम्बर नेपाली छु नम्बर छुए सम्भव बरु चीज गु वातावरण बोलंगा छ थो बोलंगको छिसल मको थोला राज्य चले पनि सब बोलंगको ख सरकार चले पनि सब बोलंगको ख अझ तपिङको धाउ खस दलटे सब बोलंगको ल देखा छिस धामा इमसो गु बोलंगको कारण वो ध्यान त कुपिन वना त उके शिक्षा नीति भर परेजुल जे विभिन्न भर परेजुल जे हजुर जिउ अन्न कमजोर जे छि मस्त टु विदेशे प्याउने बिति सोच अन +2 सिरोसेनी से विदेशे बिति खनाइ थयो परिवारलाई विदेशे छेउ सवाले परिवारै दुनी कसमस ठाकुया चौंदु लगाइति बिति दुजुल ठो चीज नल छिटो चुनौती रूपे वया चौंदु अजफी मस्ते त अजो न्यू जेनेरेसन दानो ठीक माला चौंदु कम अफुज्याल मकटु थ चुनौतीपूर्ण ख तर कम से कम न जी थ जिमी मस्त दु जिम मस्ते त दकल नापा जी ठो ठीक मला खवेल औ छैन अब तो नाप्ला द एकदम खुसी लगे जुल दाइयो सोच त एकदम पोजिटिभ दु मला आजु नेवा दे दबुले चाहिँ थौकने यो पिन नु पुस्ता ते गुली इन्भल्भमेन्ट दुदाइ नेवा दे दबुले नु पुस्ता यपटी तस्क कम मात्रा जको उपस्थित ज्याचौ हजुर छाकी मनुतेपटी सोच नु जेनेरेसन पनि सोच छोराबले तत्काल छु यातला उके यो रिजल्ट छोटो चीज को थयो याक्नमा हो हजुर जस्तो जी मिग जी योङ ये इले जी आटकन चौकठ समाज नीति छु यामा डका जिके दु समेत जी समाज त बिउ हजुर थौयोपटी इले जिम चिरी काट है समाज न भेले फु याना जुनु दु लाखे प्याखन रेडी दगेनरी जिम चिरी काट कठौं थजौ कार्यक्रम दु नेवाटेपटी अन कार्यक्रमले लाखे प्याखन लिपटी छौ याबले छिमो छौ टिम चाहिँ प्रस्तुति आमले धाइबले म द पहिलो छुन्ने नेबले चाहिँ
बा जे अनुना जितो गुल्टे बड्दै प्रश्न हजुर त्याबले ट्रेन चाहिँ ओटो हजुर जे उदाहरण थियो वेदर अनुना छुदै हजुर त्यो चिजको त रिटर्नमा ल रिटर्न माल हजुर। तत्काल रिटर्न माल हरेक चिज तत्काल रिटर्न चिज बिफाइ मो बरु जिन धाइटनु अब लाके प्याखाउँ लुगु ल प्याखाउँ लुगु ला फुकेस त मायाको चिनो ढाछ होला बिउ दट मला वचको बिउसा वेगो बि एकदम मोटिभेट जि खनि छ जस्तै मो छौ उदाहरण जकै थियो गाछि हजुर वो तत्काल रिजल्ट विथ छुमाउ दुर्गा नु जेनरेसन छ वो खोजै ना चौदु ख। वो भाबे त ठिका छिस या या अ ख ख चाहिँ चाहिँ वो चाहिँ मतनै छि छाम बब्युजिमा छौ सर्टिफिकेट बिउ छाम जिमा हजुर। वेक अप इन त चाहिँ छमा सो रिकग्नाइज या रिकग्नाइज गेना या बुटी रिसिज को चाहिँ वो दृष्टिकोण छिस योजन रेका उन्दा छ नु जेनरेसन त साले अफी हजुर। दैट नु वेक अप इन स ठिया मठिया तत्काल रिजल्ट खोजै हजुर तत्काल रिजल्ट बिउपटी बिउपटी महसुस याउपटी छिसँग गेना याउलेसा ख वे या वो या फट धास जग नु जेनरेसन त साले फै रिचिज जिउ चाहिँ थर ख ख वो एकदम बालो विचार ख थि नेवा नेवा ते योकै संगठन ढु योको पुच त ढु मलाई अब गुली अफ पुच दल उले छि मत भेट जासु नि मलाई सो आ छि चाहिँ घेना नि हुने भन्यो अवश्य नेवाटेपट्टि खलपुच सङ्गठन ढाब्लेले योकै सङ्गठन दु नेवाट गर्नु छ नि सङ्गठन बिना इपि छनिए म चाहे वो कपी अमेरिका चौना चौ जिफु चाहे भारतीय जिफु चाहे जापानी जिफु चाहे चाहिँ हो यहाँ कुए देश चुनाव छ इमसँग छुनो छुको ठाई सङ्गठन देका चुनाव छँदै हजुर गुठियो नामटा या नेवा पुचै नामटा नेवा खलै नामटा या वन्त कठैपट्टि देका छन् हामीले पिनि उनाल एजिमा बि मनो टासे हजुर थम्ला टुवा टले बस्ती बस्ती यो कोठै सङ्गठन ठुली ठुली सङ्गठन दु नेवाट छमे मुनु सोङ्गो पेङ्गो सङ्गठन डिभाइड जुजु नि आ ठो योको सङ्गठनै दठिन आ नेवाट छप्प छदि जन्माउ ठो विविधतै दुदी एक त जन्माउ गेठिनाले ढाब्ले चाहिँ दक्लनापा वो सङ्गठनै आबद्धत ज्यातुमले वो सङ्गठन ययु छुखा वो सङ्गठन यो क्षेत्र छुखा वो याउ छुरी विषयले प्रष्ट जिमा छिक गठि जुया राख्छ छौ सङ्गठन छुया त मेमेसन वया यामा वो न वया यामा जीवले छुजले दक्म अठठठे छे चुना हा अले समस्या हिदान यो कस दक्षिण हिदान दक्षिण हिदान या सोन सङ्गठन छानीको उसको चुनमल न्यू सो सङ्गठन जमल समस्या भाषा सिनी खस दक्षिण भाषा सिनी हजुर और अर्थे वही जुल वो जो कारण सङ्गठन यहीपट्टि छु सङ्गठन छुए चिज थ सङ्गठित जीवले पहिलो प्रष्ट जिमल गठि छि गुठी ढुसा गुठी छुए गुठी बारे क्लियर जिमल पहिला अथे नेवा डेडुले सुने कस नेवा डेडुले छुए वो कहीं क्लियर जिमल अथे स्पष्ट जुयाउनलाई एक आपसे डुप्लिकेसन मजिको ओके डेड टम मया ज्यामयासी याना उनलाई छेसो यो कुजाफो अनि कम से कम न छौ सङ्गठन मेसा म्यो सङ्गठन मे त विरोध मयाओ छौ सङ्गठन मेसा म्यो सङ्गठन मेसा यहीपट्टि जाइ त समर्थन नाबियो हजुर ग्वाली नाबियो कम से कम सकारात्मक रूपमा के आयो समाज इन्टी देश इन्टी नेवाद इन्टी आउ जा चाहिँ मानव जानकारी आयो आलोचना उपमय छि नेवाद छटा गुचमुच चुना चुमले अले लिको चौम पास्यो याको नवौन सिउ हजुर लिको चौम पास्यो दको कमजोरी नसिउ हजुर अले वो सकारात्मक खसिबेन नकारात्मक खै त चाहिँ न्याउने त्याइबले ख ख वे छि त ठि अन्तर्विर चर्के जोथे जो हजुर। वो लिसिमले वो लिसिमले वो वितमय अले छि अर्थ जाति बेला छि नेगेटिभ विचार हुने बेला छि सब पोजिटिभली वन माउ चिज वन बफै जुल उकी संगठन जुसिमा उयो क्षेत्राधिकार उयो त दको ठिका नप म्यौ संगठनले से सहकारी या ग्वालिया अझ कोठाउँ वन ढासा छि ह्याउए संगठन ह्याक्वे संगठन चोसान वो चाहिँ न्याउनी फै समुदाय निति समाज निति अझ देश नीति न छिस ज्या छिस छौ खन ट्यान्टेमा जुरासा छि संस्कृति छि भाषा या विषयले खलाइबले छि नापा निसे छुट्यावे तबले नापा थेना तो कारण आन छिस यामा हजुर परा जग जुया हजुर हजुर तर केहीपट्टि अर्थ उके महत्त्व चाहिँ ठेक्यो जा छिस महिना ख परम्परागत रूपमा मानेना तर वो छाने सा ढेर प्रश्नपट्टि जवाब चाहिँ सम्भव या हजुर जब वो जवाब भी वो उपयुक्त जी हजुर उपयुक्त थाने जी अले इतना वो स्वीकारे जस्ट हो जी ठाउँ कुनै जेनरेसन यो खनाय हुआ सा जात्रा जित्र हरेक जीवले यङ जेनरेसन गन खण्डेबले बाजन थाटा खण्डे हजुर ख हजुर बाजन थाटा प्याखौली था न्याय फुकथा छारा इमतो वो जात्रा मेबी उसिबेन अन एन्टरटेनमेन्ट वेक जात्रा नामे मनोरञ्जन वेक अप अन आकर्षित दुजुला वो आकर्षित जीवले जात्रे नाप मनोरञ्जन ज्यासुङ दुसा हजुर मनोरञ्जन मको वेक अप त
उके महत्व बारे न कौन जुसला हजुर। वो इले कौन जुसा वो इले इंटरेस्ट याचो इले कौन जुसला ध्यान साली जुइनी ख ख अब चिसो मधायो हजुर अले इम त एन्टरटेनमेन्ट जको बाग छोला हजुर जात्रा 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 ध्यास न के ब्यासु सन्देश सुख ओके सुख चाहे पठाम वर नखजिमा चाहे मफुजजिमा चाहे स्वन्ति नखदाइमा चाहे मोनी नखदाइमा लगायत छेबटी गु कठाइ दो हजुर वो चीजोपट्टि वैज्ञानिक कारण हजुर वो चिसो हानिभाव कारण चाहे इयाउजिमा चाहे भारतमा चाहे केटपिजामा यावत ख हजुर वो ख चाहिँ छौ जेनरेसन पिन्न फ्लाउ जेनरेसन छ मकन ख मकमले मोठुला मसिला हजुर तर आ चिसो ठिकान सिकाउन मला वो जो लास्ट वेकअप आकर्षित जी हजुर उकि वेकअप त सालिपट्टि न्यू सो तरिका छौ चाहिँ वेकअप नो इन्ट्रेस्ट नाप जोरेना एन्टरटेनमेन्ट जोरेना इन मला हजुर छौ ख मेउ न्यू जेनरेसन पिन त फिके फेक मला हजुर। वैज्ञानिक कारण हो परम्परागत ख बाहकना मजुआ साइन्टिफिक रिजन बेमा ल ख वैज्ञानिक कारण चाहिँ ओ हजुर। ठिक मला हजुर मेउ चाहिँ अनवेया वेट छुटैलेसा वो ख ठिक मला हजुर वो ठिक छिसन जाया मला हजुर वेकअप त सम्मान यासक मला वो ठोत्नी त सोत खचै ध्यान ट्याउन दासा जित गन्तक लागि जो न्यू जेनरेसन त साल थाकै चिज मको ख ख पक्का ठो चिज चाहिँ झिस छलफल बहसना ठुइद चाहिँ न्यौनिङ्कीपट्टि योजना त देख मला हजुर हजुर जो त थौ आ गुलिनो खला बोला जुलला आउ के चाहिँ छौ क्वेसन गया मासु ल आ थौ पनि ल छि सरकार अथवा न्याउए रुल्स एन्ड रेगुलेसन हसा छि नेवार त नेवाते मिले मजे हुन्छ छमेसु छौ दृष्टिकोण मेमेसु मेउ दृष्टिकोण दैछन दाइन स्वेबले आ दाइला के स्ट्रगल एन्जो यो के दटा दाइनला विभिन्न प्रकार बे मुनु त नाप्लान दिल मला आ छि चाहिँ आ लिपा चाहिँ ज्ञान न्याउने ओस बाले नेवाटेउपट्टि सन्दर्भ खलाबले नेवाटेउ दुनी चाहिँ विभाजित मोनस्टिटी त हजुर थौँ थौँ मिलेमुज उठाइन जाउपट्टि समस्या मेमेस्ट अस्वीकार्य ठिन जाउपट्टि गु वातावरण त बोल्न सुन हजुर अहिले राज्य छुन नीति है अहिले नेवाट विभाजित भी समस्या जी नेवाट एकमत मजी रिचि अनेक कठै प्रश्न त दो यो मन त्यसला ढ्याबले नेवा नेवा छवा ढ्याउ तर छवा गुब्ली मुजी जुए म हजुर देखा चाहिँ प्रश्न त हेर्न सुन्नु ठुकै चिस छु ठिकमा ढ्याबले चाहिँ नेवा जुया चिस डक्ले नापा ठौपट्टि पहिचान ठग मसिका वो थप्नु अधिकार छुडु अहिले छिपी घण्टक वन्जु घण्टक वनिमा रिचि खै विषयले बहस्यामाउडु छलफलियामाउडु हजुर ठुकै विभाजित जना त प्रमुख कारण दियो राजनीति ख राजनीतिक रेगुलर राजनीतिक दलीय राजनीति हजुर प्रत्येक छेक्फापट्टिको नेवा दठी छेक्फापट्टिको पार्टी बाउना छौँ हजुर पार्टी बाउना छौँले विचार फरक जातन विचार फरक फरक जातले समस्या मेमेस्ट मेला चुनावे दनि जुको मुखी चुनावे वाउने जुको मुख मेबले न वे दृष्टिकोण सुयान तर छिस छौ छिमा लासा राजनीतिक पार्टी दियो छिगो लङ ख ल गुगुन इले छि चेन्ज याफो का इलिफो छि चाहिँ थौ योपट्टि ल कने मै फुछित हजुर तर नेवा ढिउ छिगो छंगु ख ख छंगु ढिउ छिगो चेन्ज मुखो छिगो हामीले द्यात्ने वहे द्यात्ने सीसा नेवा भूसा नेवा कने नाकासा नेवा ज्यात्ने हजुर ढाबले नेवा ढ्याट नेवा मेउ न्यावेसा न्यावे ढासन नेवा ते त माउ छुलेसा दगा ठीक वाला नेवा त नेवा ज्यामना सुन त माउ छुलेसा हजुर उकेन्टी नेवा ते भ्यामाल नेवा संस्कृति माल नेवा ते भूमि माल नेवा ते उपति थन चाहिँ राज्य चाहिँ विशेष व्यवस्था त या माल इम त नन युनिङ कि माल देखा ढाबले आठुक गन वइले ठुस्रोट गनले ढाबले चाहिँ ठुके स्रोत दिउला नेपालले संवैधानिक व्यवस्था गठन संविधान ख हजुर संविधाने डुप्टी अधिकार सुसुलेसा देखा ठीक माल संविधाने यो कुछ चीज मरो माउ चीज मरो तर दो चीज नक्तिने छि खल्नात्नो भाषा सम्बन्धी अधिकार यो छुछु डोजला पूर्णतमको छुछु डोजला अथे चाहिँ नेपाली संविधान परिकल्पना ना तोड्यो नेवा ठेन्जापी आदिवासी जनजाति संवैधानिक धारा 56(5) स्वायत्त क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र विशेष क्षेत्र ध्याटोडु वो क्षेत्र त छियो लागि जुइमाल अन छियोपट्टि संस्कृति जुइमाल छियो संस्कृति त प्राथमिकता बिपट्टि ठ्याजिमाल छिगो भूमि ढ्याडेपट्टि अझ कोठै व्यवस्था यापट्टि संविधाने दु व्यवस्था वो चाहिँ संविधान प्याउने चिज मको संविधाने दु व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन एने दु सांस्कृतिक समृद्धि क्षेत्र घोषणा फेपट्टि दु वो चाहिँ मानौ यहीपट्टि निश्चित हेरे त वो नेवाटे सांस्कृतिक समृद्धि क्षेत्र दगा घोषणा फड्डासा वो या दासला उकेपट्टि स्वेउ जिम्मेवारी स्वेले स्थानीय सरकारी जेजुला उयो त प्राथमिकता बिजुला अनि संरक्षण सम्वर्धन या उयो जेजुला दाबले
न्यूनतम ख संविधान ब्याटौपट्टि अधिकारी सवाले छिपी छप्प छदी जिमल उके फरक मत ते मजिल छौ ख हजुर संविधाने मरु सवाले त क्या छि बहस न न्यामल अन्तर्राष्ट्रिय कानुने डुबटी चीज त छिस क्यामल उकी न्यूनतम ख ठोठो चीज नेवाटेउन्टेमा भाषी सवालेमा संस्कृति सवालेमा भूमि सवालेमा अले नेवाटेउपट्टि विभिन्न कठयुपट्टि इम त राज्य हरेक निकायले ठिङ्क्यु लागि व्यवस्था सवाले छिपी छप्प जिमल उकी फलाना या त ठमजिल जिमस या माउ म या त मया ठेटका छिटो विभाजित जिम हमेशा यासा वो याउ ख मानु बागमती प्रदेशपट्टि एन गो भाषा एन है ज्याजुलो थन्ता तक हमेशा याउ जे सोनीको विशेष प्रदेश भूमिका दो हजुर तर नेवाटेउनिटी जुल रेखा थापेक मला नेवाटेउनिटी या त रेखा थापेक मरो कने मेउ छुनो कोठाइ जिबले नेवाटेउनिटी जुल रेखा हजुर वो कोठौ वन दासा नेवाट छप छदी जी मको आव याउ चीज त जी छा स्वीकार्य म याउ चीज त उइटो छा जस बि ढगा से ए न वन दासा छिड थि विभाजित याबले जाते थजौ खैट चाहिँ ध्यान तया अझ विशेष न नेवाटे नेतृत्व नाचो हाउस संस्था त चाहे वो नेवा डेडिफुजी चाहे मंका खुलजी या छुनो XYZ संगठन जी वो संगठन पनि छ अझ उप गम्भीर रूपमा कामा नेवा नेलवा टाइप छ गम्भीर रूपमा कामा राजनीतिक दलले नेतृत्व नाचपि दलले जुनसना सांसद जाजपि मन्त्री जाजपि नेता जाजपि कार्यकर्ता जाजपि छ ठोपिसेले गम्भीर रूपमा कामा नेवाटे मुद्दा ठौ पार्टी उना खलाउने ख पार्टी ख नेवाटे था है मको देखा चाहिँ ठुली ठिक लास नेवाट छप्प छडी ज्याउनेपट्टि योको आधार जी अझ बलको क्वाटोको अझ चाहिँ न्याउनु फेरका जिताका छन् नेवा दे दबुई त छौ रिक्वेस्ट आमा सो ख चाहिँ मला छि नेवा चाहिँ हरेक चिजे छि एकदमै धनी दाइ मला अब फुको छि पहिला निसे फुको ढुसु छि एकदम सम्पन्न दु मला छिउ पुर्का त्यसो माउस्या योकै यान थौ लुका तर झिसो चाहिँ छु या म फैसन्छु दाइ मला झिसो चाहिँ छुयाउले झिसो चाहिँ झिउ पुस्ताइ चाहिँ झिउ जेनेरेसन पिछन ठोयाउ ख नि ढाका चाहिँ छुले केन माला मलाई उके लागि चाहिँ 10 रिक्वेस्ट आमा यसो चाहिँ जस्तै नक्तिन दाइनो गुलिन ताइदिल नि छि छप्प छदी वो जि जन्मे जुबले निसे निन्चुनो खाछु तर खासै छिटो चाहिँ ठाकुइ हुल सायद जिम त न सायद वे स्वभाव जि हुल सुजिबे तर नु पुस्ताइ लागि चाहिँ ठौकने छिसो छौ प्लेटफर्म नेवा दे दौलेसन छौ डिपार्टमेन्ट देगा सायद आईटी सेक्टर फर एक्जाम्पल आईटी सेक्टर दाइ मला आईटी सेक्टर दाइला दाइपिन्छन उली ठुमको जिमसँग भटिभिटी ठु खासै ठुमका तर जुन थो आईटी सेक्टर एकदम एक्टिभली लगेछ छौ नि वेकअप इन त छौ डिपार्टमेन्ट बिया वेकअप इन त चाहिँ छौ सालिउ छौ वातावरण चाहिँ देख्न मिल्दैन अवश्य ठुकै चाहिँ धन्यवाद देदो न चाहिँ ध्यान तेमा आईटी सेक्टर इन्टी हजुर ठो विषय पि मोनिटर छठा हेउ हजुर अले इमु पाखे समुदाय इन्टी छुजी पै छलफलिया बस्याउ नपो इमु पाखे जानो याक्यौ को टाइम छिसो आनो तो आईटी सेक्टर त न्यने मफ्टर ल्याउ जी थाउले त सिके थाबिले ठोक चाहिँ त ध्यान तेमा हजुर आ चाहिँ नेवा देदबु ल विशेष ध्यान तेमा ल नपो मेमे पिन्छन ठोक चाहिँ ध्यान तया चाहिँ न्यू जेनेरेसन त आईटी नापो घेना स्वाका इन्की कुकुटा येना इन्की डिसी जिबाल अले आईटी नापो जोरे ज्या छु जे आम छु रिचि न मको नेपालवासी यो डिक्सनरी देखिउ नि सिका नेपालवासी बटी ग्रामर त चाहिँ गु चाहिँ गोले ते निसिका गु को थाइ बटी एप्स त देखिउ लगाइति बटी अझ धा नेपाल सम्बन्धी त एप्स चाहिँ गु प्रयोग या बटी अफ कि बटी या नि सिका ज्यासुन बटी गुगल ट्रान्सलेट ताइदिला मलाई वो चाहिँ दनो एकदम यो ख उकेना योको ज्या या मानि मलाई दनी खनी मलाई मिस्टेक्स त दाइ वइ छु नि उके त सायद आवेको पिन्छ बिस्तारै इम्प्रुभ याने इन्की जिन दाइ चाहिँ नाज दाइना ढाटे क्विक रिटर्न खोजे नि आज जस्तै व्हाट इज योर नेम त नेपाल भाषामा छुटाइरा एक टाइप गर्दा ठ्याक्क सिधा त उनो छौ एकदमै बालाउ जायाङ दिउ खावेको पिछ अहिले मेउ चाहिँ नाज दाइना ढाटे जस्तै क्यालेन्डर पिकामा मलाई अब क्यालेन्डर दाइना जितो केन दिलाउ जितयो उ बालाको भोनिम भछु फर एक्जाम्पल अब जिउ गते तिची ऐला भटिभिटीलाई सी तर अब के योको चिज जिए मस्युगा तर वो दाइपिछ यान दिला उके लागि चाहिँ योको सुबादु मलाई तर वो क्यालेन्डर दाइला छौ प्लस पोइन्ट जुल तर मेन बेसिक चाहिँ डे टु डे लाइफ चाहिँ त छुछु आवश्यक जुइने उके लागि चाहिँ न्याउने बढी जुइ माल दाइमा चाहिँ अवश्य उके नीति डे टु डे झिट माउ चिज चाहिँ झिस इम्टो चाहिँ जीवने प्रयोग या कि हजुर वो चिज चाहिँ बिमाउ उके नीति मेरो आईटी क्षेत्र या फुसुसु चीज यामा वो चीज या लागि चाहिँ छौ डिपार्टमेन्ट जेनरेसन पिन त चाहिँ स्वाका यिङ माउ पोसिबल गुली दुदाइ चाहिँ नदिन जुन ताए नि मलाई सपोज नेवा दे डबुले छौ नु डिपार्टमेन्ट खोलेन
우리 चाहिँ नु पुस्ता 때도 까 침소 소야야 다가 다우 possibility गुल्यो छ योको सम्भावना मरु खय मक्त सम्भावना दु हजुर तर आ ठनठानको इले चाहिँ नेवा डेडवे सुजिया चुन रहेछ वडा निसी पालिका जिल्ला प्रदेश व केन्द्र युपटी महाधिवेशन तक जुना चल्दो हजुर नु नेतृत्व चाहिँ को निसे आ चाहिँ सेन युपटी अवस्था जुजुला हजुर आ घण्टक लगे जो छिउ थु सुझाव थो भावना कथ आ युपटी नु नेतृत्व हजुर थो 3 वर्ष युपटी नेतृत्व जुजुला हजुर स्वरय नति नेतृत्व जुइ उस स्वरय नेतृत्व वेपिले ठो चीज त विशेष रूपमा छलफल बहसना वो नेतृत्व ठो योजना त हजुर न्यनिङ फलदास आ ठठे देगा चाहिँ ठो तत्काल जिफेमो को छारसा अधिवेशन ज्याचो इजुला हजुर नेतृत्व लेउबटी ज्याचो अवस्था जुला ठो विशेष छि गो यातना दिला आईटी क्षेत्र त न्यनिङ को लागि छौ डिपार्टमेन्ट चाहिला छौ गठन छु विभाग गठन देखि खला छु या खला रि ख ठो चाहिँ अवश्य क्षेत्र छलफल या बहस या ठो चाहिँ अधिवेशन झलेन न्यू जेनरेसन त सहभागिता यो सवाल त किया उसको महत्त्वपूर्ण मुद्दै रूपे यंग त चाहिँ जी चाहिँ तयार तो जो यो सुबादु लादै जुदा आथौं श्रीकृष्ण दाइनब खाना बलायाना एकदमै नि पुसन ला आथौं नेवा डे डबु निसे काया बागमती प्रदेश चाहिँ नेपाल भाषा हो तामाङ भाषा मलाई उके बार्नु योको खाना बलायाना प्लस आ चाहिँ नु पुस्ता ते त न छौ जिम्मेवारी बिमाल रहन खाना बलायाना दु मलाई उके न छु एकदमै सकारात्मक खाना बला जुदु आ छिसो सोच्यानो थे आ याक्ने जुइमा आ थुले दा थौं त चाहिँ ब्यामले थे जंदै जो दाइ त छु एक छुटे जु अते छु छि छलफल इनले योको खवे ढुङ्कुला हजुर योको सुबादु सित जुजु दा दाइन न थौ थो टाइम यो लागि दा योको सुबादु होला आ मेबले न आ छिसो थौ खाना बला जुटे पालाने वनमा ले उके बारे न हाना चाहिँ म्यु पोडकास्ट खाना बला याबे जु आ थौ लागि चाहिँ बा सुबा जोजोला सुबा जोजोला